මම දැන් ගෙදර ඇවිල්ලා උදේ බලනකොට චොක්ලට් නැහැ. චොක්ලට් පැකට් අරගෙන හරි දුකයි. අපි දුක්ම යක්කු හොරකම් කරලා කන්න එපා බං. ඔය පැසෙන්ජර්ස්ලා එන ගේට්ටුව තියෙනව නේද? ඔය ගේට්ටුව ගාවෙන් පියාන්නයක් තියාගෙන අම්මා තායයි කියලා කිව්වොත් එimhe ඔය ටොපි චොක්ලට් ටික දීලා යයි. උඹලා මිනිසුන්ද බං? උඹලා මිනිසුන්ද? අස්සලාමු අலைக்கும். අன்பார்ந்த அனைத்து உறவுகளுக்கும் இனிய இரவு வணக்கம். දැන් ඔයාලා දන්නවද ඔය පිටරටවල හම්බ කරන්න මිනිස්සු පිටරටවල සේවය කරන්න මිනිස්සු ඇවිල්ලා මෙහෙ ඇවිල්ලා කවුරුවත් නිකන් දෙන්නේ නැහැ බං කාටවත්. සතයක්වත් නිකන් දෙන්නේ නැහැ. හරිද? දුක් මහන්සි වෙලා තමයි ඔය සල්ලි ටික හම්බ කරන්නේ. ඒ සල්ලි ටික හම්බ කරලා ඔය මිනිස්සු ලංකාවට එද්දී තමන්ගේ ළමයින්ට අර ටොපි චොක්ලට් ටිකක් අර මේවා කාර කන දේවල් ටිකක් අරගෙන එනවා. ඒක දෙද්දි සමහර වෙලාවට බර ටිකක් වැඩි වුණොත් ඒකට සල්ලි ගෙවලා තමයි මේ මිනිස්සු ගේන්නේ. හරිද? බර ටිකක් කිලෝ එකක් හරි දෙකක් හරි වැඩි වුණොත් එහෙම ඒකට සල්ලි ගෙවලා තමයි මේ මිනිස්සු ලංකාවට ওই බඩු ටික ගේන්නේ. යකෝ උඹලා ඒකත් කඩලා හොරකම් කරලා කනවන උඹලා මොන තරම් මිනිසුන්ද බඹලා? උඹලා මොන જાතියක්ද උඹලා? උඹලා ලංකාවේ මිනිසුන්ද උඹලා? මම කියන්නේ ওই සමහරු නෙවෙයි සමහරක් ඉන්නවා ඔය බෙගේජ් වල කඩලා ඔය ළමයින්ට ගෙනියන්නේ අර ටොපි චොක්ලට් ටික උඹලා මේක කඩලා හොරකම් කරලා ඒකත් අරගෙන ගිහිල්ලා උඹලාගේ පවුල් දරුවන්ට දෙනව නම් මොන තරම් જાතියක්ද බඹලා. ඒකට වඩා හොඳයි ඔතන ඔය පැසෙන්ජර්ස්ලා එන ගේට්ටුව ගාව ඉඳගෙන පිඟාන්නයක් හරි තට්ටුවක් හරි තියාගෙන අම්මේ තායේ කියලා කිව්වා නම් එන එක්කන කීයක් හරි අර ටොපි 10ක් හරි 5ක් හරි 2ක් හරි 3ක් හරි කීයක් හරි මිනිසුන් දීලා යයි බඹලාට. ඒ කියන්නේ හොරකම් කරලා කණ එකට වඩා හොඳයි හිඟන් අනේක කියලා තමයි මම කියන්න එන්නේ මෙතන. அப்ப நாம வந்துட்டு அடே நீங்கெல்லாம் என்ன மனுஷ ஜாதிகள்டா உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த வெளிநாட்டுகளில் வந்துட்டு எவ்வளவெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சு நாட்டுக்கு வரும்போது தன்னோட குழந்தைகளுக்கு ஒரு டொப்பி சாக்லேட்டில் அவங்க ஆசையாக எடுத்துட்டு வர சமயத்துலேயும் வந்துட்டு 1 கிலோ 2 கிலோ அந்த வெயிட்டு அதிகமாயிட்டும் சின்ன அதுக்கும் வந்துட்டு பணம் செலுத்தித்தான் கொண்டு வராங்க. ஏன் அவங்களோட குழந்தைகளுக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்கணுன்றதுக்காக வேண்டி நீங்கள் அந்த பெகேஜ்களை நீங்கள் ஒரு சிலர் நாய்கள் அந்த பெகேஜை நீங்கள் உடைச்சி எடுத்து களவாண்டி அதாவது உங்களோட புள்ள புட்டி குணப்பைத்து பொம்பளை பிள்ளைகளை கொடுக்குறேன்னு சொன்னா என்ன ஜாதி மனுஷங்கள்டா நீங்களாம் என்ன ஜாதி மனுஷங்கள்? அதை விட நல்ல அந்த பெசஞ்சர்ஸில் வர கேட்டுக்கிட்ட நின்று ஒரு பிங்கானுண்ட சரி வச்சு நின்று அம்மா தாயே டொப்பி சாக்லேட் போட்டு போங்கன்னா ஒருத்தர் 5 10 அப்படின்னு சொல்லி போட்டுட்டு போவாங்க. அது வந்துட்டு அதாவது களவெடுத்து கொண்டு போய் தோண்ட புள்ள பொம்பளை கொடுக்குறத விட சிறந்தது வந்துட்டு பிச்சை எடுத்து கொண்டு போய் கொடுக்குறது. ஏண்டா இப்படி பண்ணுறீங்க? நீங்கள்லாம் நல்லா இருப்பீங்களாடா? நீங்கள்லாம் அழிஞ்சு நாசமாக போய்த்துருவீங்களா நீங்கள்லாம்? உண்மையிலே உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த வெளிநாட்டில் எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்படுறாங்கன்னு சொல்லி ஒருத்தரும்? உங்களுக்கு அதெல்லாம் புரியுதில்ல. பேக்கேஜ் அனுப்பினா உடைச்சி களவான்றானுங்க, கார்கோ போட்டால் உடைச்சி களவான்றானுங்க. ஏண்டா இப்படிலாம் பண்ணுறீங்க? நாசமாக போயிடுவானுங்க. உங்களெல்லாம் என்ன சொல்கிறதுடா உங்களெல்லாம்? இனி இதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு பேசி வேலை இல்லை. சரி நண்பர்களே, இன்ஷா அல்லாஹ் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். அந்த சிஸ்டருடைய வீடியோ வருது பாருங்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. ළමයි බලන්න මං ඊයේ අල්ජසීරා එකේ ආවේ ඊයේ කුවේට් එකේ ඉඳලා 3යි ගානට බැස්සේ. ඊට පස්සේ මම මේ ලැගේජ් බෑග් එක මං අරන් ආවේ. ඊට පස්සේ ෆ්ලයිට් එකට නගිනකොට මේ බෑග් එක මේ ලැගේජ් දාන්න ඕන කියලා යාලා දැම්මා. ඒ තිබ්බ චොක්ලට් පැකට්. ඇත්තටම ලංකාවේ එයාපෝට් එකෙන් චොක්ලට් පැකට් අරගෙන හරි අසාධාරණයි. අපි ගොඩාක් ගෙවල් වල දුක් විඳලා දුක් මහන්සි වෙලා ගෙවල් වල වැඩ කරලා මානසිකව පීඩන වලින් තොරව අපි මේ ලංකාවට එන්නේ. දරුවන්ට විශේෂයෙන් මගේ මාත් එක්ක වැඩ කරන නංගි ගලේ වෙලා හරි අහිංසක මිනිස්සෙක්. ඒ මිනිස්සයාට දරුවන්ට දෙන්න කියලා ඒ නංගි ටොපි චොක්ලට් පැකට් දෙකක් තිබ්බා. ඒකත් මේකේ තිබ්බා. කොහොම හරි ටොපි පැකට් දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. ඇයි අපිට එහෙම කරන්නේ? ගොඩක් දුක් මහන්සි වෙලා අපි ගෙවල් වල වැඩ කරලා ඒක ඉන්නේ රටේ ඉන්න මිනිස්සු විතරයි. ඇයි මේ මිනිස්සු ඇයි අපේ ලංකාවේ මෙහෙම සේවකයෝ අපි වගේම මේ මිනිස්සුන්ටත් පඩියක් ගන්නවා. ඇයි එහෙම කරන්නේ? එහෙම කරන්න එපා මිනිස්සුන්ට. ටිකක් ළමයි ඉන්නේ ඔයාලා එනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේකට ලොක් එකක් දාගෙන එන්න. මම දැන් ගෙදර ඇවිල්ලා උදේ බලනකොට චොක්ලට් නැහැ. චොක්ලට් පැකට් අරගෙන හරි දුකයි. අපි දුක්